zafika izintombi zize emtimbeni zafika izintombi zize emtimbeni ziphethe izibane nawo amafutha ziphethe Mayingikhethe inkosi enhle enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngingumbongeni wakaCele ekhaya kuseHamasdale evukani Thempeli alibonga igama lenkosi. Bantwana bahle enkosini siyabonga ukubuthana phakathi kwalapha ekhaya namhlanje sambulelwe. Siyacela uNkulunkulu asisize imkhondo yememezelo zizwi lakhe ayilobe emathanjeni ethu. Ngoba sikhulile size ingane lapha esontweni sihamba ngemuva kwabantu abakhulu kade sibukela kubona kodwa kulesi sikhathi samanje uShembo unyazi lezulu sebahlangulile encwadini yokuphila ngoba mzukwane uNkulunkulu ebabeka eyisini zonina imkhondo yezimemezelo zezwi lakhe ayilobanga emathanjeni abo. Ngonyaka odlule sikhonze inkosi kwakuNovember lapha ethempelini lakithi ekhaya Amasdale evukani kwagula umkhokheli. Wakhula kakhulu umkhokheli bamthatha bamphuthumisa esibhedlela. Silibe sizwe indaba yomkhokheli ukuthi akaphilile. Sase sizwe ukuthi usekumqine kakhulu ukugula. Kwakulesibili kumhla ka22 kuNovember.
ngase ngisawucinga lishayela umshumayeli ngathi mshumayeli ngicela zonke lezi ngane esihamba nazi nabasho njengoba nje u23 ungakangeni sigijime soguqa lapha kamkhokheli iqala simbike uNkulunkulu bese siyaphuma siyabuya siza ku23 wayesesinikeza umshumayeli isifase sanikela khona kwakukhona intombi zika 25 kukhona insizwe ezincane zika 23 kukhona nosisi bentethelele sihamba nabi nabasho safike sawufaka umthandazo wokulala sawushaya umthandazo wokulala sathi masiqeda sabiza ingane zangelisonto amasisangena sacela ukuthi sibusisela amanzi ngaleso sikhathi thina sisonke endlini sahlabela ingoma ka152 ethi Jerusalem Bethlehem sawushaya umgidi endlini zayibusisa sikhonze Nkosi ingane amanzi zathi maseqeda ukwabusisa zasezungeza umuzi wonke zasezicela sawushaya umgidi lanetha lashaya imbani ngendlela ezimangalisa ngendlela elingakaze lidume ngakhona sathi masiphuma sonke sesihamba saphuma safika simanje emakhaya saqala phansi sashintsha salungela ukuthi siya ku23 kwaba uLosithathu ngomhla ka23 kwathi ngolosine ngomhla ka24 kwangena ucingo liphuma kumshumayeli wathi bantu abami ngiyabonga ukuhamba nelapha kamkhokheli niyomenzela umthandazo ngoba ngalo mthandazo wenu weingane umkhokheli ubuyile esibhedlela ayibongwe inkosi wonke umsebenzi owenziwa yintsha kuleli sonto uba nesibusiso phambili njengoba sikhona namhlanje sambulelo sizokhanda intsha yakuleli sonto ezovusa bonke abantu abagulayo abakhona abalela bangakwazi ukuvuka beze emathempelini sizokhanda intsha ezohamba imingcwabo sizokhanda intsha ezohamba uvuka nathi sizokhanda intsha ezokwazi ukuthi kusasa uma baba behamba bakwazi ukuthi isonto likaShembe beliphathe ngezandla ezimhlophe indaba yami okugcina ngolunye usuku ukukhuluma enye insizwe umshumayeli kunendawo lapho insizwa zike ziye khona bayazi obaba uma kuyinsizwa kuleli sonto uyayohambe uhambe ye-university khona la ngena khona i-university einsizwa uthi sathi masiphuma lapha e-university sisemzini waseJudea 2002 uthi sasedlula phambi kwedokotela kume umfundisi Ndunakazi wathi umfundisi wayesesibiza siyinsizwe ezine wasondelana labafana wathi njengamanje thathani into zeni nihambe noyibeke edokothweni nibuye nifake eMnazareth nibuye nizila uthi masibuya siza kumfundisi simfica vele usethole ezinye insizwe eziyisithupha sahlangana saba yishumi uthi wayesengena ngaphakathi emzini wenkosi inkosi ithi ngayisikhipha iveni uthi wasilayisha wathi manje insizwa siyahamba uthi sahamba nomfundisi Ndunakazi uthi walibona elidame lapha ngaseGebsile ngaphesha kwalo uthi saze safika emzini okade ukhona lapho akufika khona umfundisi uthi masithi siyafika uthi umfundisi efaka ijazi legreen njenganali umbalo ofakwe ijazi elifaka umvangeli uthi masifika uthi ayisekhomba insizwa wathi wena insizwa hlabela ingoma ka242 uthi ayisiqhuma lensizwa uthi awushaya u242 uthi walikhumula umfundisi ijazi waligaxa ekhothengeni uthi waligaxa ekhethenini uthi masifika kulomuzi uthi kunesidumbu somzimba esilele lapha emsamo bayabuza la ekhaya ukuthi kwenze njani sebethi asazi nathi umfundisi sikwenze njani ingakho nje sesibiza amanathi ukuthi akazosibuza isaNkulunkulu ukuthi yini into esiyonile ukuthi silahleke lo makoti esemncane kangaka bathi umfundisi ngaleso sikhathi eselikhumulile ijazi uthi wahlala phezulu kwayithende wayesebuza emndenini wathi ngisacela ukubuza ukuthi igama lakhe lolele phansi ubani uthi basebesho ukuthi uAna uthi wayesekhipha isandla sokudla wasondela ngasesidunjini wayesesikhombisa kanje isandla sokudla uthi wamemeza wathi Ana wamemeza wakathathu kwesithathu waqobula amehlo lomakoti wayesephaphama wayesembuza wathi ubonani lapha esandleni sami wathi ngibona umamezala wathi wenzani wathi uphethe inyongo yani wathi inyongo engashada ngayo wathi yenzani wathi ifake ekopini uyihlanganisa nomuthi wathi ukuthakathela nathi ukuthathela ukuthi angifuni ukuthi ngithanda umntanakhe wathi pho laleni emsamo ngoba uzoqhatha umndeni yayisivuka lenkosikazi wayesesukuma umfundisi wayeseyihlambulula yayisivuka abafileyo yayisikhetha inkosi abayiNazaretha abonga uNkulunkulu umbuzo wami umileke ezikhonze ezinhle enkosini ukuthi isandla sakho wena njengeNazaretha sisenaso yini ukusindisa uNkulunkulu abusene kuzwile